Ia falu kami vai buat dedes wa ya ita Yesu Kristo. Ba farmasi lo balangi ama. Ba fa besa kegehe hania ni amuni ya duhu. Sito bali beruhu sebuah keda bazi mahkandeng. Sino mufane ba perikopen gereja UNKP dan PGI. Nihale mori bazura saramoze faza 20 awalu. Ngawa sifulu irogi ngawa zi 20 arwa. Saramoze faza 20 awalu. Ngawa sifulu irogi ngawa zi 20 arwa. Imane taromalilo balangi batafau gedededa. Bamufano Yakobo ihita iya bambereseba isawaharana. Ba irogi zi meria nuasa ai huluo. Basambua ihalekara siso badae ibe tandayania ba ifadelu ia tomer banaha anda. Bamangifi ia ora nifasindo badane sirogi banua siawa zuzu. Bamangerenger badae malaika lowalangi. Baso siawa bambagi Yehova imane. Yehova nda odo lowalangi duau Abrahamo balowalangi gizaaki. Tano ande simorondau getou baheu ube edania baba mauhuma. Ba mauhuma dania basi mane ngabua nene badane ba oya. Bami bologe dania amitane bagai hula. Batane bagai tumbuha. Bami yeu bami raya. Baboroi heu te fahowu dania fefu soi bagulidane. Ba moroi baba mauhuma. Ba fau ndau heu. Ba utimba heu zile sehi. Fefu go fueza moi ba uohe mangabuli nda uge badano ande. Le saparoi ndau heu. Irege no ufalua ni fabugu heu. Batokea Yakobo ba imane. Sinduhu so Yehova banaha ande. Banole uila. Ba atau ia ba imane. Siho kambu danaha dae. Sinduhu nahia lowalangi dae. Bawanruhe zorugo. Bamemoluo ba ihale gowe ande Yakobo tandayania mege. Ifasindo harefa. Ba ifaduba banika badetenia. Ba ibeto inaha ande Betieli. Lusi denia fona. Ba ifabu ulinia Yakobo imane. Na itolodo lo balangi na itimba kegu zile seki balala ande. Ni teregu ya dae. Na ibe egegu ni banuhagu. Ni onuha. Bana ibe mangawulin dao banomo namagu. Leha dia iya. Baya lo balangigu Yehova. Bagowe ande ni taru egu harefa. Baya osali lo balangi. Bahadaya fefu ni be hegu. Ba lezi le ufuli heu. Zambua ni ofulu. Irogi deda omali lo balangi. Ba manganda ita. Helo balangi siso bazorugo. Noma fondondrongo daro malime. Baida na dedema mahale urakama daro malime ande Yehova. Onoge dedema ehirau ni amonie. Ba ena uso urakan raga soroi daro malime. Hedekema tua Yesu. Dama fondondrongo daro maliu. Ya duhu. Salom Bapak Ibu Yahobu. Tanda sawagele kelobalangi ba omasinia hedang. Sino itolo ba iroroga ita mafefu ya ita sino banuania. Lemendo mane ba minggu siso ya itande. Minggu afuriata bamba wasifitu. Adalah no fa'aha kedede ba faumasi lobalangi. Zino tobali buala ba bangorifi ya ita ande. Satu-satunya buala fangorifi soroi lobalangi ande. Na irugi ia dae lemane sifabalira noso bambotodang. Bano iroroga ita bano faibwa dedenia. Taandra sawagele da mafefu. Bafadu de dania baginete si somi fanadang. Bambawa si bohou dania. Le farizo aya wonoroga nia faorida ande. Tai minggu kheda bazi makhande ya dae
walu furi trinitatis. Trinitatis ande yaya halewa lobalangi sisa masa telu. Halewa nama yaya babomboboi ulidana ulia mafef wabana sinia. Ba Yesu Keriso miyato bagulidana ihale kenia ngayuniha. Yaya yaitande mafefu tasenda ba auri yaya dania fa auri sila itu ande irage mate ya badala refa salahida babanguli yaita bahuku hore baya ia gai halewa gehe hani amoni so arota badede da irugi malke samegi kheda fondarandara dede basanga bolo ya ita ya ia gai balala halewa da siero maeke te faudu gai badaro malilo walangi sino gai ta fondonrongo bazi malke ande ama ina ya sura Mose ande iduna hebisa bofana Yakobo iyo taraino monamania me abai ifahobu ia amania bai behnialia ya gizaaki me imane heta banomo ande sawa Mesopotamia banomo bambetieli kezibayania baharana babangawua sifulu irugi dolar wande nitunania khada bada ya ia hebisa bofana Yakobo ande yo tarino monamania adole ofeta ya baharana irege aiku badana luo mafa ogemi anda baraba irege dodo ya legara bai balia tandayania babangi finia babe mornya bada faluha gai ira lobalangi badai Roma baba auri si Roma si manegi baba auri daya ita samati bagina tande bahwa he iroi ita abodaniha he iroi ita fonga batoda he iroi ita sitenga boda he iroi ita gofu haniha zi sedang dekat baba auri masih sedang ada ni foto yang mata lifu sedang satu hal le farai lobalangi ke Yakobo andrene no ibe ekeda satu pemahaman maduma bisa ia Yakobo mege anda informa ia lobalangi falu kata ke Yakobo ia babangisi hadia zazinia bada bahwa le irai Yakobo ande wanga oto Yakobo ande dadanya ni fahobu ya hawa arag ginota dania ba maubunya mito hasambale ni fahobu lobalangi balo irai andana no ube ezito bali ni tengoni da badaroma lia ya le iroi talifusan yo masya bada Yesu Keriso baba auri bamboto andre itaria lari ita nabodaniha nagona ita fabudud itaria nabodaniha so iya ha baba umusodud mano itaria na so khoda ba abudud baba ngabatu baba abudud ba pribadida belum tentu niha so iya bada tetapi bada ene ifao de ba iduna duna khada ba masih lo balangian re hada da he bisa bon re niha ya ita go fe bisa bon re ge adi denyan re male bon re da he ge ne fonga batoda satu hal lo balangi da le re ita no ibe ezito mali janji mau usalinia bahwa dalam segala aspek kehidupan apapun suka maupun duka fa abudede fa musodede folohi fanandraige abuladede fa afege fa makau satu hal lo balangi le faroi andana mungkin baba aurida bagina tu ande oya manu ngawale za budededa oya manu ngawale zile manu omasi ita mena ene alwa bahuta tetapi badae le iri lo balangi gofu bisa ita bagaimanapun hancurnya kehidupan kita bagaimanapun kita tertekan dengan dunia ini bagaimanapun kita lafotai handre buah babu dode le irai lo balangi andana bapak ibu yang diberkati Tuhan no ibe ke da janji da tak fati da gaita badata falua gizi sehi anda gi baba urida le min romane babolo taromali lo balangi sehingga tengah hafa aurida anda ni fahubu dan tengah hafa aurida zila irai soaya si male ni unya ke Yakobo ya uga bama ubu mamito dania bada ni fahubu da satu tanda wasoaya anda le faroi anda na no ibezi to bali turo badaro mali anda ya da faulo balangi baba nimba silesehi Allah yang menyertai dan melindungi Paulo balangi babanimba silesehi Sara. Ia kasih tede dozi zide ide todo.
Ia kasi todo dozi si de ide todo. Ngapa si fulu yo gidola felendrua adalah badai duna keda hewisa wa ide dodo Yakobo andre meno iri ya bungambatnya ma amania satuania omonia so khanya wa ide dodo haba si mano. Tetapi baba ide dodo nia da bada faluka ya hobu lo balang baba ide nia da bada ya tu ya lo balangi khania baba ide nia da bada gaine ibe gai busan yang linia lo balangi bahwa le uraindra uke bapak ibu si mana gai ita ya ita si so ma ande ya ita samati si so baginoto ya dae ma baba auri mamboto ande oya ni fotoi folohida oya ni fotoi gabula de deda abula de deda babonga rateda abula de deda bani baya dangada fo emoda fa makauda ba folohida fanandrai geda ni fabulo balangi badae le iroi andana iha kasi tede dozi si de ide tede no gayua ba heberai ofaza fele de lunga wasiwalu imane Yesu Keriso andre banoya iya mano he menevi he maukhe ba iru gizile aitu na megene lo walangi si manava ngomasionya Yakobo ba Yesu Keriso andre banosi menoya iya mano si managi baba orita tenga hakhe Yakobo te tanda sai godna romalida khoda ya ita fefu samati khoda ya ita fefu sangata ufilo walangi ba bahwa dozi zangi ide o ya tanda fona lo walangi da oni fahobu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lehadu ya baba mose buau. Kesombongan yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Naso saene wayawasa, naso ni fotoi saya tinggi hati, le sa efahatu hobu lo balangi bada. Hana ni fabunia, hasangi dengi deo ya iya, dao ni fahobu zoaya. Si manega ini ni falua Yakobo ane. Haewa iroi namanya. Hewa irai mengambatania, hewa irai nomonia, apa gilari ia satu hal, baba ide dedenya fenazoaya, baba ngide onia kita fenazoaya, faluha ia goi, waha kedede si dua. Faulo balangi baba nimba silese hidua, ifabu hobu bazamati khania. Ifabu hobu bazamati khania. Hobu siseki siotarai lo balangi. Ni faimania bangabua fele delu feta fele lima imane basi soya bambagi Yehova imane Yehova ndaodo lo balangi dua Abrahamu balo balangi gizaaki tanan re simeur nda ugeto bakhe ube edania ba mama uhumo dania basi mana ngabua nene badana ba oya bami bolog dania amitano bagai khula batana bagai tumbuha bami yeu bami raya bamoroi khau te fahobu dan ya fefu soi bagulidana bamoroi bama ubuma imana mito ba faufan ra o khau ba utiba khau zira sa fefu gofu ezamoi ba uore mangabulin ra uga badana andre le safari nda o khau irege no falua ni fabu ugu khau itu adalah fabu usali lo walangi ke Yakob bahwa ifabuhu hobu bazamati si maneg di baba orita ya tai ifabuhu hobu lo walangi Bapak Ibu hana bahula di fandendre hobu lo walangi sebenarnya hobu lo walangi da ibe ikho da baba orita tetapi ya ita samati kadang-kadang letaila tahale hobu soaya kadang-kadang letaila tanikmati hobu soaya hana bergirai radodo bergamuata berzila faudu bazo masilo walangi ando hefefu hadia ia ni falua lo walangi siseki hasambalu tenga hobu menurut ya ita hasambalu tenga saiku bazi seki menurut faorita tetapi pada romali lo walangi ande da oni wazo aya keda wa bahwa ibe hobu bazamati le fari iya bongi mama le fari iya babang roga ya ita he ya ita pribadi he irau no da fungambatoda no ifabu hobu da imana mege dan ya ma ulu nene banasi si soba amiu pamiraya baga tumbuha bagai kula leurai ami leurai da uga
Ofeta dania nga utemuanda. Malahan imane mitong nga utemuanda dania zanohugo baba malua ya iya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. No yogi sinuna otu adola sara nga wasifitu banga wasi walu imane. Iroga dauga Yehova itimba zila sekifefu. Iroga no so. Yehova za megi fofanau abo banga buliu. Iyo taredai irogi zila aitu. Da hobu lo walangi huta. Andreno jangan ada yang disebut dengan kekhawatiran. Baba auri si Roma ke Italia sokuda ba ata uta. Baba auri si Roma ke Italia atau ita melangkah. Baba auri si Roma ke lebahani ita. Tetapi fana zo aya no ifabu. Baba wa irogo wa ita. Ifahu ita. Andreno Bapak Ibu yasi manegi ita bazi manegi inato ande. Meno ifabu lo walangi hobu data temao. Ebisa banemao. Ya dagi tatemao hobu anda sifo baba malua saiku bazomasi lo walangi. Sifo baba malua tao mali. Enang hadia lemo ai tufa hobu anda baba aurida zamosana sitelu. Paulo walangi baba nimba silese hitelu boy olifu itam buala ni temada. Boy olifu itam buala ni temada imanenga watularu. Bagowe ande nitaru guarefa baya osali lo walangi. Bahade ya fefu ni be euhegu ba lezi le ufuli heu zambua ni ofulu. Bapak Ibu itaria gi babauri daya itasamati. Tate mama nembuala. Oya ni tema dan buala lo walangi. Oya no ibebe heda soaya. Itaria gi ita olivu ita baba muli. Tapi pada ibe heda satu penekanan adalah bazurande bahwa bei olivu ita buala ni temada. Ina ogo ini bambuala ni temada tafuli gi sumangenia. Ina bambuala ni temada so goine ya vamos sumange lo walangi. Boy hasa ngilama nema. Tetapi tak ila guita be lo walangi. Ni tema-tema andre. Sehingga baba da ogi dania bani tema-tema dana tafuli khania. Ifuli ge dania ke da hobu-hobu. Ya iya ge hobu-hobu. Fonrege zebua andre. Meno ifabu hobu-hobu nya ke da soaya baba auri se roma. Mo ita gaya ita samati baba muli sumangenia. Fa aurida lala haleweda ohetada harazakida hobu tafuli gihnya da age gemoda na nogi tafuli khnya da no tabu ada andregi dania lema malemale hobu anda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya tao mali ande ena usai ku ia gi babaurida ba sitobali fa aurida bagina tesim somi fonandre baba manwaya iya janji lo walangi boy ata gofada zalo baba auri sero makhande satu hal lefaria ifahuwa ita irogo ita itimba kadang amala zila soki bazang ita ngida ya iya bafaluka hobu basi managai ya boy olivu ita zamuala ande penutup khotbah bu ande so sampai ilustrasi ya boy olivu ita buala ni temada so dateluniha mangabuli rabagosali ba imane nomor sarande ke nomor 2 ba nomor 3 imane hirisan na ube basembratama ke zoaya imane nomor sara na ube ke guba basembratang ba nomo ulo manganda sekali ba ukhoi nomo andre ukhoi daluzalo ba uage garis andre no waga garis ba ufazau wasiawa gamelagu sadele bagabera sadele bagambolo khelo balangi sadele bagabera bakheguda imane nomor 2 hampir fagolo goihoda ya da nakemo mege khoi daluzalo nakegugoi ubuat lingkaran meno ubuat lingkaran bamai do bakaba lingkaran ba ufazau wasiawa gamela sai kubaka khelo balangi ba sai kubayo balingkaran baheguda laso bukan nomor 3 bahe bisa gina ya ugo imane siai ke nomor sarande fuma keniha nomor 2 imane abusai de guami
Haoila mi fakau amisa vo hoi taluzalo, vo zio, vo lingkarin taluzalo. Lawa kena bahebisa ikemo. Imane na ube basambatangu kezo aya. Memang sabadau ovloya banomo. Mozizio do ibadaluzalo. Ba ufadau wasiawa ya igamela. Saya kusiawa ke lobalangi, ba saya kusito khegu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inalusi manu ita. Ina bita hitung-hitung dan bagi ta adidenya haba zo masih ita mana ni beda ke lobalangi. Tetapi Bapak Urida ina hadiah. Ina fefu hobu-hobu anda natabale subagenia. Bai fuli ifa hobu ita mangamuli. Ya mutolo ita soanya badaroma lianre. Bai heran ya monio ya dauza ngatunga tu ba dedoda. Ba sito bali au rifada ya bongi ba maeuhe mangandre ita. Mandra sawagala daroma limande soaya sino fa emahema. Ya ia daulo balangi. Va baba aurima sero maeuhe ande. Amai dola zimane Yakobo ande dahaga. Elo balangi hena faroi na bemaniha. Hena soza budedema. Hena bawa muso dede bawa budede. Bale faroi zo ayahema. Fahobu fefu dozi zangitengi de o ya tanef now. Ba ube egi hobu bazamati bakhema. Bale men romane gai lo balangi. Ena lo lifun raga ba me sumange. Bambuala gai sino matema. Simane gai zino ifabu Yakobo ya simane gai raga. Tanaga badedema daromalian deso aya. Ina sitobali urakama. Badai juga Yesus Kristus no mangandang raga. Ba maandre sohagole ya duhu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.